Tēnā koutou. In today's video, we're going to look at intensifying through the use of the kupu rawa, through word repetition, and also through the kupu tino. This works really well with describing words. He ki tapa ono ēnei. He ki iti tēnei. He ki I iti tēnei. He ki tino iti tēnei. Anei I ngā ki nui. He ki nui ēnei. He ki tino nui tēnei. He ki nunui tēnei. He nui rawa. He iti rawa. He pai. Nui rawa. He iti rawa. He pai. Tino pai.